Drage vinoljupke, dragi vinoljupci i svi vi koji ćete to postati nakon serije naših vinskih radionica. Želim vam zaželiti dobrodošlicu i zahvaliti što učestvujete u večerašnjem predstavljanju carskih vina iz podruma Grge Vasilja. Moram priznati na samom početku da zaista imam tremu, ali istovremeno sam i počašćen što večeras ćemo predstaviti nešto što baštini, mogu slobodno reći, višestoljetnu obiteljsku tradiciju u vinogradarstvu i koji je podrum koji je prepoznat još u vrijeme Austro-Ugarske kao jedan od vinograda, jedan podruma koje uvijek proizvodio vrhunska vina. Nažalost, znamo da situacija uzrokovana pandemijom COVID-a je značajno ugrozila tržište vina širom svijeta, ali isto tako u BiH. Ali moramo znati i jedan podatak da se u Bosni i Hercegovini ipak konzumira više vina nego što ga mi proizvodimo. I to nam daje za pravo i to nam daje, traži od nas, jednostavno taj podatak traži od nas da nastavimo prezentirati naša vina, nastavimo investirati u naše vinarije da bi što više konzumirali naša domaća vina, jer ona su sigurno puno bolja, puno ukusnija nego sva druga u okruženju ili iz uvoza. Mi u Balkantini također vjerujemo da predstavljanje BiH vinarija može povećati vidljivost i prisutnost vina na tržištu domaćih proizvoda, a ove radionice koje mi sada vodimo, one će se moći gledati kasnije na YouTubeu i Facebooku i sigurno sve vinarije koje se budu prezentirale, to će njima poslužiti da se za njih čuje i van granica Bosne i Hercegovine. Naravno, u toku ovih radionica moći ćete i vi, dragi gledatelji, drage gledateljke, moći ćete postavljati, pisati svoje komentare i pitanja, naravno, a mi ćemo se potruditi da na njih odgovorimo i da li tijekom emisije ili nakon završetka predstavljanja vinarije, a možda nastavimo i dopisivanje s vama i poslije samih snimaka ukoliko to bude potrebno. Evo, sad nadam se da ste spremni za večerašnju vinsku radionicu, da imate pored sebe vino, da imate pored sebe vina, etikete Sofija i David, vinske čaše, da ste opušteni, da ste spremni za radionicu. A sada, stvarno, još jednom moram spomenuti da mi je trema, ali čast i zadovoljstvo što smo večeras u društvu sa gospodinom Grgom Vasiljem, koji je vinogradar iz obitelji koja već preko 200 godina baštini tradiciju vinogradarstva u Međugorju. Pa evo, gospodine Grga, teško je svu tu povijest, svo to iskustvo, sve te teške i radosne trenutke koje ste imali u ovih preko 200 godina, teško je sažeti. Ali možete li nam, molim vas, prije predstavljanja Davida i Sofije, bar nešto malo reći, možete li nas uvesti u povijest vaše vinarije? Pa evo, ja bi najprije sve vas pozdravio lijepo i drago mi je da se ovakve radionice konačno odrađuju, jer mislim da naša vina to zavređuju zapravo ljudi iz naših krajeva, nek vide šta mi radimo.
zna se po nekim, po tradiciji, po nekim arheološkim nalazištima da još prije 2000 godina ovdje se vino pilo. Naime, u to su bili su Rimljani, oni su bili veliki vinoljupci. Ima jedno nalazište, kako znate, kod Čapljine Mogorilo, tu se nalaze posude za vino, vrčevi i to je veoma lako dokazati da je tu bilo proizvodnje vina i to ozbiljne proizvodnje u to vrijeme, jer ovo je kraj od toga. Dalje se to sve pomalo razvijalo, ko će znati kako je to sve bilo, uglavnom po tim arheološkim nalazima zna se nešto. A u novije vrijeme da vam kažem da smo mi hercegovački vinari ponosni na jednu stvar, a to je da je car Franjo Josip, koji je bio ugledni državnik, imao na stolu jedno od službenih vina, bila je žilavka. To se zna iz pisanih dokumenata i to nama veoma godi. I eto, ukratko je to malo od generalno od tradicija, ima toga puno još što su ljudi napisali, što ljudi već znaju i ovi koji nas slušaju, ali eto samo to toliko napomenuti. Pa ne znam, evo možda bi ja mogla reći koju riječ o našoj vinariji. Upravo to, je li vaša vinarija također predstavlja sve to što se dešavalo na tom tlu, na tom bogatom, neko može pomisliti škrtom, ali to je itekako bogato i oplemenjeno ljubavlju, strašću i oplemenjeno teškim radom koje kasnije prelazi u to božanstveno piće koje evo danas predstavljamo i kojima ćemo pričati. Naravno, molim vas, recite nam nešto o vašoj... Ukratko po ovim riječima mojih starijih, moga oca koji je bio dobar vinar u svoje vrijeme, on je čuo od svojih starijih da smo mi u 19. stoljeću, krajem 19. stoljeća, kad je Austrija tu došla, da smo proizvodili velike količine vina za nas male ljude, po 20 tona vina, pardon, i više, i da smo to uspjeli sve plasirati ovdje u Bosni i Hercegovini, a čak 30. godina 20. stoljeća je se bio izvoz vina u Prag, u jednim tipičnim drvenim bačvan, tako da smo mi daleko bili dobacili. A što se tiče same pozicije gdje se nalaze naši vinogradi, mi biramo ove južne ekspozicije, bregove, klima i broj sunčanih sati, redovite padaline raspoređene kroz godinu, to sve ide u prilog da se može zaista ovdje proizvoditi izvanredno vino. Tu je se udomaćila žilavka i blatina, a kasnije se pokazalo da mogu i ove svjetske sorte kao što je Cabernet Sauvignon i Merlot isto dobro uspjevati na našim područjima, pa ćemo kasnije vidjeti kako smo to mi kupažirali sa tim sortama naše sorte i vidjet ćete ko bude kuša da je to nešto zaista vrhunsko. Dakle, naša vinarija pravi procvat tek doživljava kad je otišao komunizam, jer dotle nije bilo privatnicim dano da mogu buteljirati vina, a onda smo, kad je to zlo otišlo, onda smo počeli na kulturan način staviti vino u butelje i tako nuditi našim vinoljupcima da mogu oni uživati u onome što mi proizvodimo. Gospodin Grga, samo da malo našim gledateljima pojasnimo tu situaciju koja je bila u vrijeme bivše Jugoslavije, kad mi jesmo kao Jugoslavija bili jedna vinogradarska zemlja, od Makedonije do Slovenije, kod nas su se dizali vinogradi, ali oni nisu bili, nisu bili u privatnom vlasništvu, odnosno nije se moglo njih personalizirati, nego su oni bili, grožđe se slalo u velike vinarije i
sve se prodavalo, da kažem, za masovnu proizvodnju. Nije bilo one posvećenosti svakom grozdu, svakom onoj bobici, da se ona pravilno obradi, da bi nam da bi se stavljala u boce i od nje pravile stvarno vrhunske etikete. Što je naravno se desilo nakon privatizacije, nakon povratka u privatno vlasništvo, kad se to pojavilo u našim vinogradima, da se počne na jedan malo profesionalniji način i na kvalitetniji proizvoditi to vino. Pa zapravo dobro je to rečeno tako, jer nekako sada mi srcem prilazimo proizvodnji vina, a naravno moramo uključiti i naše stručnjake koji, hvala Bogu, ovdje ima jako dobri. I ja kad uđem u vinograd, ja sam tu zaista kod svoje kuće. To mi je, ja imam, evo da vam kažem, imam jedan pansion koji je prvi napravljen u Međugorju, kod nas je verski turizam, međutim moje srce vada bilo u podrumu. I drago mi je da nisam to prekinuo kad je bilo to najteže i to se pokazalo izvanredno dobrim jer su mi se djeca vratila i sada imamo tu proizvodnju, zbilja smo to pokrenuli u pravom smjeru. I to se vidi da ima interes i kod vaše djece i kod vaših unuka i to je ono što ohrabruje da Bosna i Hercegovina rađa nove vinare, nova pokoljenja koja će se posvetiti vinogradarstvu, onom što je istinski ovdje plodno, što daje plodove i što daje užitak svima nama. A kad smo već večeras kod prezentacije vaših vina, Sofija i David, rekli ste da je to u stvari kupaža. Dakle, svi mi znamo dosta o Žilavki i o Blatini, da su to vina odnosno vinske sorte koje se odomačile, koje su autohtone u Hercegovini, ali vi ste se odlučili večeras da nam prezentirate dvije kupaže od dva kuvea, Sofiju i Davida. Šta vas je baš to motiviralo da uradite tu kupažu i šta ona danas znači za vas? A ovako, idemo najprije našega Davida probati. Evo, to je David. I živjeli. U stvari mi smo htjeli nešto isprobati da vidimo naše autohtone sorte, koliko one vrijede kad se kupažiraju, kad se stave u kupažu sa nekim svjetskim sortama. A kako mi imamo u vinogradu dobar dio kaberneta i išli smo kabernetom i mogu vam reći da se to sljubilo ta vina izvanredno dobro i pokazala se ta naša proba izvanredno dobra, pa smo mi odlučili to pustiti u proizvodnju. Ne znam dokle ćemo s tim ići, to nam jako dobro ide. Mi smo mislili to ograničiti na par tisuća boca, međutim ne znam da li ćemo uspjeti na tome stati, ali svakako su naša Žilavka i Blatina glavne, ali ovo je sorta kad se kuša može se tu osjetiti voćne note u Davidu, bobičasto voće, suho voće, hrast, vanilija, a mogu se prepoznati neki začini, čak note duhana, tako da treba ga zbilja otkriti, probati, otkriti i onda nešto reći o tom vinu više. Da, moram priznati da ja sam zaista bio iznenađen sa svim tim što sam ja upravo otkrio, ovo o čemu ste vi rekli, što sam otkrio u mirisu i u nepcu kad sam kušao vaše kupaže, ali to je malo, kažem opet, neobično, ali nije neuobičajeno u svjetskoj praksi. Ja znam da vi imate nekoliko vrsta i Žilavke i Blatine, da pratite koji su to položaji, koje su to količine
grožđa na trsovima i sve. I kad je najbolji trenutak i zbog sladora, i zbog vremena, vremenskih uvjeta i tako dalje. I zaista je to urodilo plodom u ovoj kupaži. Mogu samo odati priznanje za ovakvu vrstu pristupa. Pa ja mislim da mi moramo, što bi se reklo, ne mere čovjek ostati uvijek u bešiki, mora izići, prohodati i pogledati. I mi smo imali priliku, mi vinari, organizirali smo se zajedno sa našom turističkom zajednicom, pa smo obišli cijelu Europu, Francusku, Italiju, Sloveniju, Mađarsku, vidjeli šta ljudi rade. I onda možda nekako smo pomislili da je naše vino najbolje, mogli smo vidjeti da ima vina još strašno dobri i na koji se način vodi računa o vinu. I to nas je sve malo ponukalo da se više zamislimo i svako putovanje je donijelo nešto novo. Moj pokojni otac govorio da su oni uvijek imali neka putovanja kao vinari još između dva rata. Istina, to nije bilo vani, ali ti susreti su uvijek ljudima pomagali da nešto novo unesu u svoju proizvodnju i to je odmah referiralo, odmah se vidjelo na proizvodnji vina da se tu zaista vodi računa o proizvodnji. Da, apsolutno, treba biti otvoren, ne treba se nikad zadovoljavati na postojećem, uvijek treba istraživati i tražiti novo i mislim da vaš vinogradarstvo, grožđe i zahtijeva to od nas, jer nijedne godine ono nije isto, nijedne godine mi nemamo ni vremenske uvjete, niti zemlja rađa isto svake godine, niti se mi posvećujemo svake godine na isti način tome, dajemo mi sve najbolje od sebe, a opet to nekako drugačije ispadne. Zato treba i pokušavati, tražiti, istraživati i nova sljubljivanja i nove sorte i naravno nove kupaže. Pa recite nam dalje šta bi još mogli reći i za Davida. Pa evo, za mene je to i za moju obitelj, ja i moj sin to sada vodimo i moja unučad. Zato je bilo jedno pravo otkriće kako su ljudi odmah poletjeli za tim. Ovi koji mi ovdje bliže znamo i onda smo išli do Sarajeva, jer Sarajevo je naše glavno tržište i zbilja David se pokazao kao jedno vrsno vino koje ljudi veoma rado piju. I mi se istina držimo slijepo naših autohtonih sorata, ali dobro je da se vidi šta donosi kupaža jedne svjetske sorte kao što je Cabernet i naše Blatine. Jer vjerujte da je Blatina neka francuska sorta da bi se o njoj puno pričalo. Ali ništa, mi pričamo iz svoje pozicije i mi nju ljubomorno čuvamo. Evo sad smo to sljubili i idemo dalje sa ovakvim načinom rada. Evo, Cabernet se sljubio sa Blatinom, a s čime se najbolje sljubljuje vaše vino, s kojom hranom, šta biste nam vi mogli preporučiti? Pa ovako, postoje neka pravila i moje iskustvo, mada ja nikom ne bi previše to sugerirao, nek svak pije ako hoće, šta hoće, kako hoće, ali uz dobre meze, uz suva mesa, uz razne kobasice dobre, to se jako dobro sljubljuje. Zatim ide u sva crvena vina, pa može uz jače sireve, pa može to i sa ribonom, znaš, ali ostavimo to za bijela vina. Ali neki kažu moraš ga sve ujutro popiti. Da. Ja moram, evo, da primijetim dvije stvari. Ja evo imam pored sebe i Davida i Sofiju, moram da primijetim dvije stvari. Vi ste rekli da je to u stvari individualno šta svak od nas voli, šta svakom paše od hrane uz vino. I ja se potpuno slažem. Postoje možda neki okviri, evo, kao što smo rekli da lakša vina s manje alkohola idu uz lakša bijela mesa, lakše sireve i to.
da crvena mesa, kobasice, suha mesa, pršuti da idu uz crvena vina, ali ja mislim nije nikakav grijeh i ako mi i uz plavu ribu popijemo crveno vino i uz meso popijemo i bijelo vino, neće nas glava zaboliti od toga, jel be? Pa sigurno da neće. Ja mislim da je osnovno da je vino dobro. Onda će potegne se nekad kad ti pane na um uz neko drugo jelo i crno vino ili bijelo tako bez nekog pravila. Pa na kraju što treba patiti pravilima previše. Kako se sviđa, onako pije, ali eto, obično tako to bude u stvari, da idu ova vina u crvena mesa, evo kako smo već to i naveli, pa dobro. Nek naši ljudi koji znaju gastronomiju, nek i oni nešto reknu, pa i njih ćemo poslušati. I njih ćemo slušati, s njima ćemo praviti radionice i njih ćemo pitati eksperte. A mi ovako koji smo više vinoljubci, mi ćemo se toga držati. A druga stvar, rekao sam, dvije stvari sam primijetio. Mi vina razlikujemo po boji i to se. Ali ova vaša razlikujemo po sjajnim etiketama i po sjajnim imenima. Pa prije Sofije, možete li nam samo još reći odakle baš inspiracija da dadnete imena Sofija i David i ovako krasne etikete, ovo su mala remek dijela na vašim buteljama, pa recite nam. Ima svoju priču. Kao prvo, ja kad sam u početku 90. neke počeo praviti etikete sa jednim našim gospodinom koji ima smisla za pisanje, pa smo pisali, pošto su ovdje bili i rimski i bečki carevi koji su bili vinoljubci, da su pili vino, žilavku i blatinu rimski i bečki carevi. Pa je meni baš palo na um, idemo staviti da je to carska vina, pa su carevi pili i bio je to pun pogodak. Jer znate, treba puno stvari posložiti da bi nešto uspjelo. I onda smo imali jednog dobrog našeg dizajnera Raguža iz Mostara i mi smo rekli tema je carska. I s njim zajedno smo birali ove slike, a s druge strane moj sin ima 4 djece i za svako dijete je po jedno vino. Sofija je najmlađa, David je sin, znači sin od moga sina unuk, ovo je Iva, još etiketa nije izišla, a vino već ima spremno. Imamo Nika je najstarija Andrijina kćerka, to je roze. Dakle, povezali smo carsko i obitelj, tako da nekako evo na tome putu. Ja mislim da je ovo jedna divna usporedba. Ljubav prema svojoj djeci, prema svojim unucima se dovodi u istu ravan kao ljubav prema vinu. Vinima koje volimo dajemo imena naše djece koju beskrajno volimo. To je, mislim, ja vjerujem da nema boljeg odnosa prema vinu, da čovjek može imati jedan tako iskreniji i dublji odnos nego kao prema svojoj djeci. Zaista ovo je jedna predivna metafora, jedan divan način kako da opišemo naša, odnosno kako ste vi opisali. Ja mislim baš nešto kako ste i rekli, naime čovjek nekako mora imati ravnotežu. Evo ja iz Međugorja s vami razgovaram i znate šta se dešava ovdje, pa ne bi valjalo ni da se samo moli, ni da se samo radi. Treba i jedno i drugo, kao na lađi 2 vesla, moraš soba veslati. A u to uključiti svoju obitelj. I neću reći da nema neka problema u obitelju, u poslu, u državi, u svemu, ali sve skupa moramo imati krajnji cilj, mi moramo opstati, naša obitelj mora opstati, moramo raditi, živjeti, moliti i izići ćemo na zelenu granu. Tako. Možete li nam sad još malo reći o Sofiji, o ovoj kupaži, iz čega se ona sastoji, koje su sorte? Evo ovako, Sofija je znači bijelo vino, to znate dobro, i kupaža je
53% otprilike živaka, možemo mi reći 50-50. A ostalo je pinot bijeli. I mogu vam reći da je uzelo karakteristike i jednoga i drugoga. A ima okus malo jabuke, a i jedna i druga sorta ima okus jedne breskve stare, to je u stvari, mi zovemo praska koja je rasla u vinogradima prije. I daleko ljepši ima šmek ta praska nego ove breskve nove. I toga ima u ovome. Izbiljana je nešto, eto, legla, pa eto, postali smo ponosni na nju, zaljubili smo se u nju. I to nam je daje, znate, sad malo ako hoćeš i zadaće, pošto su tu uključena i djeca, ime i sve, da nema greške. Mora se tu od računa od početka, evo sad će biti rezidba loze, pa sve do berbe, pa onda prodaja, sve mora biti na svom mjestu, sve se mora fino posložiti, fino smireno, da bi na kraju se moglo reći, u redu sam, dobro sam to napravio. Da, ja nisam neki iskusni poznavalac vina. Volim vino, volim vinogradarstvo i to sve. I kad sam počeo učiti o tome, kad sam počeo obilaziti vinograde i razgovarati sa ljudima koji ih obrađuju, koji su posvetili svoj život tome, tek sam tada shvatio šta se krije, koliko truda, koliko muke, koliko ljubavi može stati ovo malo tekućine u vinsku čašu. I zaista je to jedino moguće raditi iz ljubavi i ja odajem zaista istinsko poštovanje prema vama svim vinarima i na ovaj način mi želimo promovirati tu kulturu, promovirati taj težak rad kroz ove vinske radionice, ali vi to radite ne samo ovako sad, na ovaj način, vi ne samo da proizvodite vino, nego omogućujete i gostima, omogućujete turistima, hodočasnicima koji dolaze u Međugorje, posjetiteljima, da učestvuju u vinskim radionicama, u degustacijama i tako dalje. To jest, vi radite u vinskom turizmu. Pa možete li nam malo reći iskustvo, ali je to jako bitno da se zna da svi ili velika većina vas vinogradara radi, najbolji su promotori naše zemlje. Ljudi uvijek pamte taj trenutak kad degustiraju kod vas, kad osjete svu tu ljubav, sav taj trud i rad, kad kušaju tu vinsku kapljicu. Kako je došlo do toga da se vi bavite vinskim turizmom, da radite vinske radionice, imate vaš podrum, veliku salu za degustacije? Recite nam, molim vas, malo više o tom. Pa znate šta, otkad ja znam za se, moj pokojni otac je bio dosta ovako druželjubiv i uvijek su ljudi dolazili, kupovali vino, malo se zapjevalo i kušala. Atmosfera se jedna dosta lijepa stvari. I samo da napomen, ova naša vina vrhunska, ona su malo možda i skuplja, ona nisu baš za nekakve pijančenje. To su vina za uživanje, za pojedine fešte i ljudi to prepoznaju. I mi jedva čekamo da prođe ova kriza, da ponovo krenemo sa ovim, ima ljudi javljaju se sa ovim degustacijama, jer to nam i na kućnom pragu donese i korist. To je najzgodnije prodati vino tu i to je jedan od razloga. Međutim, evo samo pada mi na vi ste napomenuli u pandemiju i to, pa mogli bi i od toga nešto ako hoćeš naučiti. Nije sve crno. Evo, mogli bi bolje recimo cijeniti domaće. Mogli bi ići na naše planine. Niko nema ovakve planine ljepše kao mi u Bosni i Hercegovini. Pa naša vina trošiti. Evo, rekli smo i to da više se popije nego proizvede. Dakle, imamo šansu. I mi smo otvoreni. Ja sam razmišljao da bi bilo zgodno, evo, potakao bi svakoga na to, da se dođe u Hercegovinu, da se prenoći, ima se da i prenoćiti. Naravno kad ovo prođe, nećemo sad govoriti o momentalnom stanju. Pa obići imamo lijepi znamenitosti po Hercegovini,
od Mostara, Bune, pa Hutovo, muzeje. Imamo toga dosta koje se može uključiti u taj turizam. Mi zapravo već imamo sada vinske ceste, mi smo to napravili, ali to može biti puno bolje ako evo bude ovakve emisije, ako što vi radite, radionica, zajedno s nama, jer ovo traži više ljudi da se uključi u ovu stvar na opće dobro, jer će ljudi ovdje imati šta raditi, ostavljat će ovdje. I mi zapravo kad radiš, kad neko radi nešto dobro, činiš svima dobro. Da. Upravo to trebamo izvući iz ove krize određene pouke, određena učenja na koje nas je ova kriza natjerala. Naime, ja cijeli život iz Sarajeva putujem, idem u Hrvatsku na more i vrlo rijetko sam prije vodio računa o tome šta se sve nalazi dok ja odem, ne znam, do Pelješca, do Dalmacije. Nisam jednostavno, ja kao građanin, rođen ovdje, građanin Bosne i Hercegovine, nisam bio svjestan svih bogatstava, sve ljepote koja se nalazi od Sarajeva do Jadranskog mora. A evo, tijekom ove godine ja, moja obitelj, dosta mojih prijatelja, postali smo jednostavno gosti, dolazili smo, išli smo u Hercegovinu i jer nije mi, tako reći, Dalmacija ni padala na pamet, imali smo sve tu, imali smo divne ljude, divnu hranu, dobar smještaj i to je nešto fascinantno što treba nastaviti njegovati, nastaviti promovirati, razgovarati o tome i nuditi kako našim ljudima u Bosni i Hercegovini i tako i u regionu, tako svim ovim koji čini se nekada stranci to više cijene, ovi iz prekooceanskih zemalja, da oni to više cijene nego što mi to radimo. Zato, evo, ovo je jedna divna prilika u ovom razgovoru da to podcrtamo, da to naglasimo, te sve ljepote koje pruža Bosna i Hercegovina i da se trebamo puno više okrenuti njima i posjećivati ih, jer imamo tu šta vidjeti, imamo tu šta doživjeti. A možda bi mi mogli raditi svoj posao, rekao svak da radi svoj posao, da ne budemo svi nogometni izbornici, da radi svak svoj posao zapravo. Nije dobro da se ja bavim politikom, nek on se bavi politikom, ja ću baviti s ovim. I naši se, htio sam reći to, recimo, ljudi se već dosta verzirali u kuhanju. Pa to je nevjerovatno, ja kad sad odam po ovim našim restorani, kakvih kuhara, kakvih kuhinja ima, kakvih serviranja, ma to je čudo već postalo. Po Sarajevu naravno ima dosta toga. I da se malo okrenemo bolje sebi, da vidimo da imamo mi nešto svoje. Mi smo inače skloni najprije svoje pacijentu nadalje ići, a ne bi to trebalo. Ima i drugi nekih svojih poteškoća, nikom ne želimo ništa loše, ali do svoga moramo držati. Apsolutno. I trebamo biti ponosni, jer je ovo vrhunski kvalitet. Tek kad odijemo vani, kušamo neke inostrane specijalitete, kad ih usporedimo s našim, da li bilo u hrani, da se radi o vinima, tek onda može znači naša vina, naša hrana, naše naze. To je nešto neprocjenjivo i to nas prati od kolijevke pa do groba. Tako da, evo, sa ovim mislima bih nekako i privodio našu večerašnju radionicu kraju. Obzirom, evo, rekli smo dosta toga o vama, o vašoj vinariji, o vašoj obiteljskoj tradiciji, o vinima. Možda još samo zaboravili smo da spomenemo sva vina, odnosno sve etikete koje vi trenutno proizvodite i koje su, ja znam, njih je 8, ako se ne varam, pa možete li nam još samo njih spomenuti, a nakon toga ćemo
da vidimo da li imamo nekih komentara, pitanja i tako dalje. Dakle, naša glavna dva vina su svježe vino Carska žilavka i Carska blatina, a ova dva vina stavljamo na srce posebno večeras da se to malo bolje upozna. Imamo znači još Niku Roze, bit će Iva jedan, to je u stvari Cabernet, jer želimo da ako dođe neko sa strane, a želi neko popiti neki Cabernet, ima i ovdje toga, pa probajte više da to isto može ovdje ići. Dakle, imamo Roze, imamo neki još Barika, Impero, David, šta još nisam spomenuo, ne mogu se svega sjetiti. Dakle, uglavnom sva naša vina imaju na tržištu u Sarajevu, u trgovinama nemamo vina, nego imamo svoje ljude koji su naši distributeri gore u Sarajevu, naši uposlenici. Da. Pa želim da nas još bolje upoznaju ljudi iz Sarajeva, mada se mi već dobro na Sarajevu snalazimo i Sarajevo je naše glavno tržište. Ja moram reći da ovo nije samo, da kažem, da se gledamo večeras u Sarajevu, gledamo se širom planete i gledat ćemo se dalje. I moram da spomenem i vašu vrlo lijepu funkcionalnu web stranicu, vaše profile na društvenim mrežama, preko kojih vas svi mogu kontaktirati i informirati se o tome gdje se mogu nabaviti vaša vina, ko su vaši distributeri, kako mogu stupiti u kontakt sa vama, gdje vas mogu posjetiti, šta još vi pružate od usluga i tako dalje. Tako da preporučujem svima koji gledaju nas večeras i koji će nas gledati u snimku ove radionice, da vas kontaktiraju, da stupe u kontakt s vama i da na taj način dobiju i vaša vina i informacije gdje vas mogu posjetiti. Dobro. I evo sad, živjeli naravno, ja trenutno vidim komentare naših večerašnjih gledatelja koji pohvaljuju našu večerašnju radionicu, kažu super, veoma edukativno, interesantno, svakako nastavite sa ovakvim eventima. Zatim, jedan naš gledatelj spominje da nije znao za činjenicu glede duhana, da se vino malo čuti i na duhan. Možete li malo to iskomentirati? Vi ste jednom spomenuli u jednom trenutku da imate duhanske note. Pa jednostavno, to se osjeti u mirisu, aromi. Ne znam odakle to dolazi, ja ne znam. Naime, do sada kažu da ima preko 900 nekih elemenata u vinu. I ti procesi onda prilikom sazrijevanja, školovanja vina, neki traju. Važno je odraditi ono što se u nas očekuje i onda to samo po sebi nešto posebno. Crna vina hoće malo dulje, kad dulje stoje onda dobiju te neke arome, čudes. Da, to je magija. Ne možemo mi to baš... Pa bolje da ne možemo sve dokučiti. Da, hoće to. Vi ste spomenuli na početku da su ovdje naročito Rimljani razvili ovu vinsku kulturu, ali prije Rimljana bili su i Iliri i naši drugi preci koje možda mi nismo ni čuli o njima i prije Ilira, a moramo još spomenuti da je vinska kultura poznata još 8000 godina. U Gruziji su nalazili dokaze da su ljudi uzgajali vinograde i koristili vino prije 8000 godina. Tako da je to isto bitna stvar da se kaže da je to u našim korijenima, a
kad je to, kako je počelo i kako nastaju svi ti procesi, mi smo još mali da mi to razumijemo. A mi ćemo, što se nas tiče, kroz ovo vrijeme ti 8000 godina nastaviti, pa nek nije do nas i nek ide dalje, pa Bog zna do kada. Tako je, to su nas zadužili naši preci. Nema tu bili tu, a mi nastavljamo dalje. Mi nastavljamo dalje, da. Tako je. Evo, i mlađi nastavljaju kod mene i obitelji i to je puna šaka brade, što se kaže. Tako je. Gospodine Grga, hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Trudio sam se da vam budem dobar sugovornik, ali evo, nadam se da sam da smo večeras sve rekli što smo trebali reći, da su nas čuli naši gledatelji i gledateljke, a sve ono što nismo rekli, ja vjerujem da ste vi na raspolaganju, a evo i mi u Balkantini, u Sarajevu, mi smo tu da i dalje razgovaramo i želim vam se još jednom zahvaliti i zaista uputiti srdačne pozdrave vama i vašoj obitelji u nadi da ćemo se uskoro opet sresti uživo na nekoj vinskoj radionici uživo, da li u Sarajevu, u Međugorju ili na nekom vinskom sajmu negdje u svijetu. Evo, to ćemo se nadati da bude što prije. Hvala Balkantini i zbilja ove vrijedne ideje nadam se da ćete realizirati na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo naših vinoljubaca. Hvala vam i laku noć. Laku noć.